Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге канал кезекті сіздер Майнкрафтта жүретін боламыз. Мен достар уже 3-ші рет жазып жатырмын. Өткен карталар бұл неге тартылмай қалды. Мен осы нелерін сол карталардың енді памяты кішкене алады ғой. Сондықтан соларды сақтамаппын, сақтауды ұмытып кетіппін. Сондықтан сол өткендегі өмір сүру басталды деген видеодағы карта вообще жоғалып кетіп білмеймін болды. Сондықтан біз новый не бастайтын боламыз. Егер сіздің жасамайын деді. Соны өште қалды. Нормальный жерде пайда болды. Ойбайтын еткен көп білді. Ебайтына күшті жер қоққасаңыз, күл тола ғой. Ой, сақтасына дем бар екен. Өлтіріп тұрасың ба? Мен саған секірт деген жоқпын. Терен шақтыға точно екен. Терен шақтыға. Ағаш тоже оқиды я? Железо бірден болсақ жақсы еді, я? Құр. Кет құр. Кебір сондай. Келер жатыр ғой. Осындай. Не керек? Жоқ, бұл емес. Кирка. Сосын меч. Сәл болмағанда өліп қалды. Қолымызға меч үстімізбен кирка қайда? Артта естен келе жатқан жоқ па?
Темір жоқ па мына жақта? Негізі ағаш жинау керек еді. Біріншіден ағаш. Не үшін десеңіз, үй салу керек. Мына паутиналардан қорқып тұр. Крипер ise olur bari bitti. Сложного olan kartta. Сложный деген bizde var. Monster da kopmaydı. Hardcore вообще қиын одан. Адамды қорқытпаңдар. Бізді столға келе жатыр. Кім не жатыр екен ғой? Мен фалтен әлі 19-шы версияда бар ма жоқ па білмеймін. Болтқан зомбилар шығады достар. Жиырма төрт па? 25 32 вот. 32 вот. Bıraktı ağlamızda ve yapmıştı. Avrupa'da sıcaklık ya. Türkiye'de karantina alalımız. Bırakalım. Da işte oraya kalacak bize tamam. Ya iyi tamam ağaçını boğacağım. Yüzüne o kadar gelmedi. Atağında tamak. İyi ya. Seyahatte gidecektim. Дұрыс жер таппаймыз осы. Так, қойып тастаймыз. Қойылмай ма не? Құм жақты қой. Aslında koyulması derse bunu yaptım. Қарға бат көріп қарасақ бұған енді оны жоқтар табу керек. Ойбай құмның үстінде қар басқан ба. Бұл қазір біз өлеміз. Шынында айтын өлеміз қазір біз. Біз қаяқта жүрдік. Картаны да создать етіп жүрміз. Неғып жүрмейміз. Бұны бір жерге жетеміз. Еще біздің жанымыз аз ғой. Қазір өлейін деп тұрғандарым бар. Қараңдар өлейін деп. Көмектесіңдер, құтқарыңдар. Көмектесіңдер. Көмектес. О, пешімізден бар екен.
Yok da bulamazsın işte. O zaman. Yukarı var yukarı. Sıkıntı değil. Kere gibi sıkıntı. Şimdi yok ki. Kredisi var. Olsa para geldi. İyi mama satayım. Kimse ne zaman? Hadi yiyelim. Dur ketçap atayım. Sunduk. Al. Bizim obsidian tava aldım. Hiç tava aldım. Kayu. Ulan kayu. İşte şaka. Bunlardan fazla saklayayım. Ama parçalda hepimiz ya. Biz atacağımız attı. Ama bir maçın aklıyım. Nereye? Hey. Kesinlikle gelmiş. Sinirleri çok böyle. Çok bana var hani. Çok da ya. Evet ne kuştuysak da. Ben gibi. Hangisi bir? Sama ismi. Давай посидянки все. И ешь не самой смани. Кислотный. И ну сладкий. Перминал. Возьму кота. Умею не знаю, Cevap kırgınıyım mı? Cevap kırgınıyım ya. Cevap kırgınıyım.
Ne? Ben de size kaldım. Niye aldım balıklar aralık gitti. Ama oturmadım. İyi olarak odamda. Sırlar öldü böldüm. Oturmak gitti kas yapıldı. Öyle. Çok. Ayakta da toz mu yok. Sonra yok. Böyle. Ayakta başı yok. Evet. Yok. Bilmiyorum. Bugünkü töneyimize erkek kalamıza. Buran yanki bulaşmasın ki. Oy be kimir burada diye var ki ona koymuş. Oh. Yaxtı. Şaxta жоқ па десе бар екен ғой. Бірақ бұл жақта бәрібір темір. Қателестім. Aldım çıktı tam orasını. Da aynı çıktı. Şimdi bakalım. Açıkçası da burada çıktı. Daha kaldı. Teşekkür ederim. Karnım açtı toz değil. Kayağa жүріп жатырмын мен. Яқта емес пе есік. Атқа жүріп бара жатырмын. Buraya жазып алатын болдық қой. Бүгінгі видео ұзақ болды деп ойлаймын, өйткені Free Fire'дан кейін сондықтан соған орай ұзақ видео қылып шығарып жатырмын. Содан кейін вообще видео шықпаған шығар. Ит салып біткенше ойнаймыз енді. Түсіреміз. Yaxta bir böyle жүреді. Слизень жақсы сама не? Болған сияқты я. Тут тема жинаппыз.
Şimdi kullandık koy. Türe қалу үшін мен сложныйға қойғаным өкіндім. Бірақ сложныйға қойсақ шыдай алам ба, шыдай алмайым ба деп ойлап артып кетейік. Ол тетір азамен кетеміз. Басқа Morkutçu yemiş, morkutçu bakalım. Tamam mesela. Şimdi bakalım. Golem videosu ha? Kaldı ne golem? Yok. Onda kendisi var. Onda вообще göremiyoruz. Golem ne de golem. Son tavırları kızgın. Golem gitti. Sen aslında çatatırım. Biraz vakit var. Helal mümkün koyuyor. Bu kim? Giremez. Şey gerek bu kadar gireyim şimdi. Ne gireyim daha? Ne girebiliriz? Başka çok geldi gibi. Size de bir şey babacığım. Ебать. Nice. Молодец. Nice. Нахто не током бити.
Olmasın çaktırım dedi. Nasıl anlatacağım? Bu kafa dedi. Dur. Cüne masal dostlarla cürepsin. Ket oyunda aldı kitimize. Fanırlarda alavalı hiç diye. Şimdi onda Hıntakan yine kışlaktıracağım dedi. Vallahi bir tavuğu ve çok kokusu fakat az kokuyordu. Yarılmak korkuttu olay. Durmasak gittik. Ya bu senin adını alaya koyayım. Vallahi bak. Vallahi bakın. Ya bak komentarı yazmadınız zaten. Masaklatın komentarı yazmadınız. Vallahi bekle koyayım. Neyse başka atlar koyayım. Orada can akşamınca olasın. Neyse. Namaz. Koyayım. Hayatım ben de söyledim. Next 8 obsidian koyayım. Hadi resmimize. Hamburger hazır. Ne? Maçısın var? Bak oldu. Arabayık. Bak. Sonra baş. Yok. Bari gelin. Baktım. Onu otur ya. Nemi oturmadık. Oh. Aslanı bak. Ben şu an yatakaram koy. Sürücüyüm. Şu an yatakaram bak. Evet, doğum oldu. Kocasını çalmaya gerek yok. Adam.
musluk деген судан қорқады ғой. Сондықтан суға апармай қоямын. Мына темір бар екен ғой. Тағы шахтаға барып темір жинауға тура келеді. Kaşıklısı var. Tabak verme. Bırak tabak verin bırak. Ya oldu tabakta soğutacağım da. Ne hardı bir